hauji aina sida uchari photo si football fan ayamba Messi Argentina Spain Barcelona fan si ayamba masi photo se khangbiram lagani uram lagani Messi na Barcelona gi sanaba horpa dwaida masi namki photo ni angang mobu batap amada iruzabi bagi matang da namki photo ni adubu hide photo si ishwar gi nongdam haigidra mapu magi thausil haigidra हाइब आंगांग सिगा हौजिक मेसी गा 2026 की वर्ल्ड कप ता हाइब आंगांग सिना कोई स्पेन रिप्रेजेंट तौरगा अमदी मेसी ना अर्जेंटीना रिप्रेजेंट तौरगा मबानी सी फाइनल लंबा तौनगदौरे यामाल वर्सेस मेसी स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना बार्सिलोना फैंसिंग की ओइना हाइब वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट अनि स्पेन अमसु अर्जेंटीना अनि सी अमन फाइनल लौखिबदा थोइना खोई वारुनिंगाई लेते मसीदी हाइबसी बार्सिलोना वर्सेस बार्सिलोना अखोगी बार्सिलोना की लीजेंड नमगा अखोगी नौन मचिन तुंगलगली बांगांग बार्सिलोना की प्लेयर अमगा सानबनी मखोय अनि की मार्कता सानबा फाइनल होइदिने अदुगी सुमथक्ता स्पेन की ओइना हाइरिबा बार्सिलोना दा सानबा प्लेयर अयाम मयाम मयाउरी अदुगा हानगी अखोय बार्सिलोना की एक्स प्लेयर बार्सिलोना की लीजेंड मेसी का सानगदौरी बने सिदा स्पेन नत्रक अर्जेंटीना ना काखिबदा थोइना वारौनिंगाई साउनिंगाई पुंगनि नुंसिनिंगाई मथौ तादे हाइबदी मेसी ना बुकारो अदिगी स्पेन ना बुकारो अर्जेंटीना ना बुकारो मोइगिदी अमतने हाइतारे को अदुबु हेना करिगुम्बा मेसी ना वर्ल्ड कप असि लौखिबोय तारगदी बैक टू बैक वर्ल्ड कप लौबो खोगी इटली अमसुंग ब्राजील की मतुंगदा अर्जेंटीना सु ओइदुने अदुगा मेसी की करियर सीमा सी अखोई सीमेंटेड लीगेसी ओरनी को हाइरिबा करिगुम्बा मेसी सिना वर्ल्ड कप लौखिबो तारगदी अमुहना गोल्डन बूट मान फंगबै चांसेस याम लै गोल्डन बॉल्स मान फंगबै चांसेस याम न वांग लै खोगी मागी स्टेट सी यंगपदा को अदु स्पेन काबो ओरगा सु मोइ सी 2024 यूरो चैंपियन अदु वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन हाइरिबा अखोगी यंग टैलेंटेड ओरिबा खोई बार्सिलोना प्लेयर सिंगी मरोइने यामाल नसिंगबा मोइगी रेकॉर्ड नौना खोगी सेट तौगदोरिमनि वर्ल्ड कप असि लौरगदी अदुना अनिमक्सी अमना काखिबदा थोइदोकना निंगोन पोमनिंगाई ओइदे आइना आई अहम मोट ओइना थमजगे गारांगी अरोबे सेमीफाइनल सानखिब अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड अदुदा हानगी इंग्लैंड की फॉर्मर प्लेयर मयाम खोगी वाफम कयाम फोंदोखिबले वाजाव वांखिबले लोनेना खोगी इंग्लिश की मीडिया सी अर्जेंटीना सी इपोदा पोरे मोइगा थेंगनाबदा मोइ मयुमदा चललदमनि तुमदमनि कपदमनि मेसी जी कायना सुंबा खोगी तोंगान तोंगान बा साइड तगी माइ माइगी फॉर्मर प्लेयर की सिंगी ओइना कमेंट सी मोइना खोगी कनोदा नैनरकबा अदगी मीडिया दा फोंदोरकबा सिंग सिना खोगी अर्जेंटीना की टीम दा खोगी मोइदा मथौ हापदोंना तौखि पोबा यादे हाइबगी मतागुमना सानरखि हंदकी वर्ल्ड कप 2026 असि द सुनतन खोई ममांगी यूरो द 2024 द इंग्लैंड जे फाइनल चंगखिबने अदगी 2021 की जो फाइनलिस्ट ने मसिदा सु खोई फाइनल सानदिगी ममांग द खोगी इंग्लिश मीडिया की हौना बि मोइ इंग्लैंड प्लेयर की हौना बि खोगी हाना वाजाव ngang bangak chok thepasi moi adum chathaduna lai इंग्लैंड फैन की ओइने सु अदो हाइबसी खोई सानबा खत सिन खतने यादे कोई सानबा जे मागी रिजल्ट न लेकोदमनि पीस त डिक्लेयर तोगदमनि को हाना खुगी नापल काबसी फत्ते हाबसी मसिना सु याम चाउना ताइ को इंग्लैंड की हाइबा मोंग सि स्माइन मोई कैरेक्टर सि स्माइन दुम चथदुना लाई मसि तौदमरा फै सानबा सिदि मागी फील्ड मागी पिच त लेमनागदबनि हाइबा सिगी पाखुम अर्जेंटीना ना मागी पिच त फील्ड सबसाबि पीखरे को गारंग सानखिबा इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना दुगी ममांग आइगी वेब रिव्यू मते अमतंग मियाम द थमजगे इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना राइवलरीज की सिमागी यामना हिस्ट्रिक ओइबा गसी ngarang खतिगी नते ममांगदा वारी मयाम मा लेखरे फ्लैकलैंड वार की हिस्ट्री अदुगा 1996 वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी अदुगा 1986 की हैंड ऑफ गॉड अदुगा 1998 की वर्ल्ड कप त सिमियोने वर्सेस डेविड बेकहम की सिम्बा खोगी चाउना खोगी ममांगदा यामना हिस्ट्रिक ओइबा खोगी यामना मुकनाबा चाउना मरो लेनबा खोगी हिस्ट्री मा लेको अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड सी ngarang मैच अदु सुमनगी मैच अमने हाने लोबे यारो खोगी कंट्री अमगी मरकता वार डिक्लेयर तौबने हाइना मियामनबु लाउथुना खिबलै हाइना खिबलै हनकी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टूर्नामेंट असि गोइना अर्जेंटीना की फजन फुल्ली परफॉर्म तौब हाइगदी ngarang की गेम असिना ओइदी मियामनसु उबु फंगे टीम असिगी मरकता ngasi sana ngarang sana kiba match adugi marakta Argentina gi oina thoidokpa asoiba players sing makta amata laikhidabra haina khale gi motadi passing range ki matang de boiro midfield control gi matang de boiro khoi gi pressing tobi matang de boiro haiba Argentina gi team ngarang gi players sing adu thoidokpa asoiba mami amta ukhide hani world cup ki oina Argentina gi match sing si mamang da north stage group stage na sing bada khoi gi haiba placing asi sumni yeng bada aina sum ujabada Messi da sum depend toba Messi na khoi gi magi Messi ga khoi atop
अतोप अर्जेंटीना की प्लेयर्स मागी प्लेयर स्टेट सिंगसी कंपेयर तौरप मतमदा मेसी ना लोइना हेनबा हाइतारे अदुबु ngarang match adudadi Messi khakta natana khoi atopa players sing si step up torok magi mathau torok padagi high ball si yengba adugi matik nungai khi adu players sing the excitement funky yamna thrilling oi khi aduga yamna mi hunyauk daba yamna khoi gi tambang am daba match sama oi khi Argentina na match decide to khibasi match loigdaba minute manga taruk khata ngai kan dani ngarang gi turning point la khibasi Argentina go in ngarang gi formation changes la khibasi 4-4-2 ni aduga masdais da hana sanada player another fresh leg hayagadi Giuliano Simeone si masi lamjin khayang ba maji pace ta maji wings ta khara mathau tok baduna masina akhogi Lionel Messi da khoi freely oina move tawba maji mathau hena pangthok da mating pang badagi Giuliano Simeone si akhogi player ji pressing to yam na kanba inkhalak pa na ha go be lamjin gyang mani mi picture ga su do high games da yam na chauna ahong ba ubo phangki mamang ga san khiba match adu dagi first half ki oina yengna bada team ani maksi aman ama hensina de foul mayam ama tawna khi duga xg goal chan bai chances si ani maksi adum yam niem na leina khi duga goalkeeper amata da shot on target taw khide goalkeeper si ti samta taw khide ani maki maike gi oina haitare ko second half harok pada England team yoina initiative lawraga moi si team si adugi matik attack kan khalakhi yamna lapna lakpa ball amada khoi Argentina gi left back oriba tekla fico na clearance tawda high clearance asu khara son badigi moi England gi midfielder over Declan Rice na ball adu collect toroga high ball adu Rogers ta pass tor matuna mana yamna fazaba cross ama deliver torki high cross adu lemna mangan david Anthony Gordon na hairiba ball adu goal on thok tuna England na 1-0 da lead tawki hairiba England na goal asi chalaba matung da England na score asi 1-0 lead tawro matung ngahak leraga Argentina gi Lionel Scaloni na hairiba moigi team gi work si hen attacking oina attack tawbu mong da transform tawna ba koi midfield Leandro Paredes si Nico Gonzalez na koi gi substitute tawraga hen left wing da hen mathok tawna ba hen pace laina ba sagi Nico Gonzalez sangar khidu ga somdana right wing dana khoi gi Giuliano Simeone leire abani ne attacking oi mong na sanar khi adubu hena luri bati England gi midfield sing asi moi position si thugai ga ball si manung tam na pusan mangam da bagi awa basi adum thengaduna lakhi England na fana koina 1-0 lead tawro chalama tung da khoi gi second gi hydration break matung da England gi coach Thomas Tuchel na hairiba maru ba player Anthony Gordon hairiba winger si mana substitute toktoki khoi 1-0 lead tawraga khoi defense sanana bagi damakta mana defense defender khoi konsa je thajalaki ko ngagle matung da moi midfielder maru ba player ba Declan Rice muk substitute tawra duga high ba players mayam sing si khoi 1-0 lead tawra matung da sagi defense loina sanagre duga mamang da khoi front ahum khak lai ba si Kane Bellingham ne adigi somda player ma khakal lai re high ba sina khoi player sing si hena attack to bangam da defense dum sanara lai khiba masidagi England gi coach ki yam achoba soiba ma high ba tactics gi matang do oikhi hai Argentina gumba mamangi world champion am ga thengnari ba hanaki tournament mamangi north stage su khoi gi comeback goal adum la aga high ba si dum kar ga sangi ba team amada goal 1 khak lead torga chalaga defense hanagani hai ba magi sigi tactics na khoi gi England gi sauna mai thibi gi maram ma oikhi masigi matung da lep laitana Argentina na attack to ba lep lakte try toroki khoi box the ball thadaraga heading khoi faza ba mayama McAllister su tawki dubu England gi keeper match as the quality well deserved to riba khoi gi moi gi thaganinga re England gi keeper mana se faza ba ani hum tawi manatragadi Messi khoi gi Argentina na yamna hena score line ji hela karam basu ai ana koina England na 1-0 da lead tawra chalam badagi match ki 85 minutes da Lionel Messi na fazaba box from the khaidorpa ball ama Enzo Fernandez midfielder fazaba pass ma torki high riba ball si fazana di box ma pandagi force akan mi the banger ma koksalak padu high riba ball si goal on thok tuna goal equalize tawki ko 85 super minutes high riba si match loga da minute manga taru khatanga sela bane aduga mu masigi matung 90+2 minute akogi injury time da haitare ko injury time da amuka su Lionel Messi na di box manung da pusalakpa ball adu fazaba cross ama thadaraki high riba cross adu substitute Lautaro Martinez na heading torga ani suba goal chan ki 2-1 lead tawki duga Argentina na high match si
काखिको अदुन ngarang gi anisibo semifinal match adu nahan gi France versus Spain dudagi ngarang gi duna hen yengba nuaibra haina khalle Argentina gi khoi gi comeback goals lakpa adagi England gi keeper gi save adagi somda England gi manager Thomas Tuchel gi magi asoiba chaung asoiba lekhibadagi Argentina na advantage adu laukibani tasena Lionel Scaloni magi tactics yamna thaganingai oi karamba matamda karamba phumkhamda karamba player adapt tawdagi habsi mangonda pressure amata leitabida mahangna apply tawro matungda haiba messi anisuba Argentina gi in back to back final sangba oikhre adu hojiti Spain ga nomaijing imte sanaragani maramuna haibasi Barcelona fan Messi fan sing da maktadi anisi mangda amana kagibada adum thoidokna warauningai leite nuai taningai pokpagi mathau ju tade aduna adogi mochu thabiramo Spain ga Argentina ga si kanana kaga do mali hauji leiba akhui playing style sida Argentina gi nadi play ji lusala ga moi su hena serious wina sanabagi magi capability lai moi ma world champion ado Spain gi su nahan gi moi performance su yengragadi ani se kanana kaga ni habji tambangamde aduna aigi mod aigi prediction thamjau haragadi tasengna aina thamjau haragadi match final si khoigi Argentina na 2-1 da kaga da male do adongi mod su thambiramo mayam comment ta ngaijiram ge